more telenovelas. I'm sure I like you because you're unlike everyone. You are my baby. Renew your subscription today and get upgraded for more festive cheer. Download the StarTimes On app to never miss a moment of your favorite shows. StarTimes wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yakima Manjwa Omo Rigari Ogatemba TV Lutukariga Lia Juma Udia Chuma Tariki Merongebere ne tano nebere chomutinye kumena kabero mwaka wa jirubere na merongebere nene na ni wasne chuma yo mwari kigima yo mwaka yoiga 2024 na indokora ejumende weka toikire omwaka 2025 wekene kionga chinfenye asenjira yo boikerano muje ni wangoro kwa runyo toto nyingiri uitokubata na kuranza mimi koroko Wilson Makoli. Jumo ligari kionga chinzenye toko cha kanenga na jogo ichania korua ase bunge ya kitupu cha North chinsemo chamarani astoko yuna hapa nyimbo begeta seni kierioma nikabagenda tano botuki kobwata kana na yakole asomo gako yomo anyato kaba gago sirio gumubwae kobwata kana amono gwa kwa goseko tebekana gwa kwa rubara somo tuwe na oyo gotebekana kaba omurugyo ye David Ndemo yo tebekana anyato kaba gakurwa chishiringi chi miberego chi asomo sobati yomo egendo kerete amosobati gosomo yeko kogechwa kumigekerianda na kumwaka orobaro rwesomo twege ntukerete ogosira kubugima bwaye obotukini baganda tatsinzemecho na omorikeito Daniel Ontiri nigatorera oroboti oro asenjira yowekerano nase kenyero yentanda 1 ekegotoka se wodi ya Manyero ebunge ya kitutu cha North meye county ya Kisii asaba kagerwa buboite gatiabo homongina no mwano ye bagendrete gotangwa asegeta seni kyabanynyimbo asoko kagerwa kumurwania omugaka bwenkeyo nyegusira David Ndemosero wemyaka 55 na kumwaka orubara asomutwe ekyo kyamwerete osirio bugema bwaye ali mulioka magega iyo komenyekwa senyegitari ya marani eligo chokonyoro bwenia kolengana na kiroli omugaka David oyoro mwaki chirangi giata sensemo yentanda nigaro sete shilingi chimibero mubuko nakoa mukamo muraelia chikogolero mwane kyakulia egento getago gatie omorugyo no mwana oyo mumura obairera gotenganese geweika omugaka nyagosiraga kurubara mane chanzo yo mugaka oyo gukwa tigante besa singine ninjengerete sengende mugaka ga rure gasi abago chonge bese oro mwane skali oro mwane saudi Litkeria asirete na kanyarangere 200 kandi oro mwane skali mungno ya karora alianga tebe tunyomira kungu bebero mucho tagya komana boga ko ya mtingo salioro mucho pakara ruana boga konda kaenda baika kiro mumura yesimyo yoro mugakon tanda bakanyoma ru bakairana ando mungno ibada gasakeri yogi ali mugatemete bakanya kurwana como te yo kwende gasi wacho bagara chibeza bakungu babere bakanya kurwana naliro nditabu manje mbongino nabo gari cyumutakanga kumutu nalizo abamenta bona elio mana okungusana na anali anakogamba nibina nabyo asege kigetambe byabaire bikoene kigwa senkiga gento abamenye bensemeka bagotabuna niguge kwigererigwa n'ubutumiki wa Mariogo yogotindia usubati mukae na abere ngutorie segi yae matuka mage sana bakumurwani na abere ngumutorie matuka mage sana mbaka musubati uraga ntebetinga chumuro minonko muitane ngende chera nduwe chera ngeresito asobwamo abamenye bekenyorekiga nigo basingerera kuboria oboene bwanye gusira koene kigwa na bakagerwa gutukwa boronge na kwimukirirwa egetambo kirige tindikiri chiko asano nyana bo baragikyara gutuberurwa kwebina binga bunebiga kurwa samatuka magega nabakwanira gosemerikwa bunonsi na chigonchoreria
egenteke kiabere gegosidia abantu bagoituke nyama giatubererwa atwatake serikali erore amang'ana ya kabisa erigereri mono wikekero tokogenda mbe abakeirwa abo nigo bagenderete gotangwa hase getaseni ky'abanyimbo chinga ky'umubero nyegosira okenderete hase nkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital ngurubudire getaseni kyagetembe kuraiga sub county ya Marani miye county ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri na boigo tokorana goika atsinzemo cia kiogoro ebunge ya Nyaribari chache nigia mate mwaga Nyabuto eribirero magiga yo mwana obo gosirio bugima bwaye asinjira cyo botutukanu azagataba ngani ganyata kabaga gusaganwa na omwanjio yo gusoma subati yo kabigoba omwanjio ye ase yo chisegi chiegenga ibona baboria serikali ko mugiga tambukiro na gokoro botukina kwane kibona banyorire oboine bwabo roboti uru ngororganirwa no morikito dipon asanya Conrad said that lady is really a pain in the neck to him. So he had seen something. I wish I knew he had seen something. Eken nekerero kia mate yo mugaka Nyabuto korwa sekenyero kia geko kegotoka ime ya sublocation ya Bronyi ime ye wodi ya Kiogoro. Maega yo kwa mwana obo Conrad Nyabuto oyue obaka gotigirwa chingoma chimiyo asomuberoye. Amang'ana, it was on 17th January Nairobi when I received a call Korunka. Ngote unge accident nile yabeire eline ngwakira Nyabuto bwa mwabo nkomubole ngiki yabeire. And that is the time we disclosed inga omwana igaitire igari nyagitari KU. Elinde tokaimoka tokagenda mpaka KU ne family. Nabo tuegete moche aso omwana yabekire tukanyora Conrad. Conrad was gruesomely murdered. Because that wasn't self-defense. You can't stab someone 27 times. And after stabbing Conrad, the said lady then cut herself on the left wrist. Because I remember I was shown, I was the first one. I was actually the first one to be shown the pictures of the scene. Obikirana kwa makweli anyagusira ngabona akageire maega yokorekana koba umusani bw'umunyarukoja omo kulinde no nyakonyatara mu manyikani ase amate yaye. We tried to make a follow up ngakia mangana ya jagete. What you have just had kwa mweguru kwa family umoise koyo other monto very introduced to the family. You know tomaitenga no nekere nyomere nekero montare tayari ngoletu ware mpaka saba iboli bamorora. I only saw that lady once when we were dropping Connie. She was waiting for him, so we dropped him. I actually only saw her once, and she was obsessed. She was actually obsessed with Conrad. So I think that's how he came to meet his demise, because he had arranged to break the relationship. So I think after he told her about that is when now she started planning. Gusangana mama mwabo nigobona gusaba aboene kurwa serikali kubwatakana no gukwa kwa mwana oye oyibona konya asemeretie. Asa enda already hata kama, lakini tunataka justice ifanyike na hiyo maneno ijulikane kila mahali, ndio hata wengine wasipatwe na changa kama hiyo. Chinga kie checho omukagerwa oywe ni gabekire byara asektaseni ky'abanyanyimbo imeyo mu Nairobi. Chinga kibona abasaya igo baborirwe banyare gwetanga nakoba maiso anene asokubeka tenene abasani gosobwa amateba bwate n'abasani babo. Bana baitubona igabarase such kind of relationships. Immediately kwamanyira no muntu kuze kwalale ngomuntu introduce that person to the family. Let the parents be aware of this person. Itebi abayibuli bawo ngaya nimbwate nyarebe nande to relationship yeito, it can lead to marriage. Egere family amanyire njire in anything that can happen. Chi family go chire aware. Let us not hide any relationship which to bwate.
let them be known. Ripoteria egeta seni kiao kia getembe koroiga sekenyoro kia geko kegotoke sublocation ya Bronyi minye wodi ya Kiogoro ilitania na enkoro kwa Dipon Asanya Togwera na ngoka ase county ya Nyamira umoncho murigereri nigo yoboliti ekerogo kiobo MCS wodi ya Nyamaiya Richard Munyanja anyaka wakakubolia ekiombe kia IPC korasi kwa sobango mono eligere abamenyi ebe wodi ya Nyamaiya banyaka bakwenyorera MCS wabo boigo nigaboliti serikali ya county ya Nyamira kora no governor Amos Kunyeribo kwa nekia buna amagendrongo baikirare abanyamaiya kubatakana amo no gutatwara kwabo MCS ase gegetambe nengana boigo yarekana kogokerwa amo nabamenyi ebe wodi yo iya Nyamaiya ega itene neringa yambone gantu bwate sidene na getige tukenya mayangera wasu na kitura sametoro serwe geti onye ndora boro kintu ketagiti raibu gerasi mawa jesaji batoke bawa ko mupira tumago tumande geti no tumande geti to bwaje basejas na kigina tebanga yabonsi bibe mukebachaga wako mupira erinde tokwena na tukubege kidawose na negeti to tagete to bele tegeti to gora kitu wake mupira to chiko sabeke to tagora gora ote yokorega ya county la ligere na jibese to kwena na edal priority ase yetu bwate bachesaji wako gora ki wako to maende ngaje para chito jire gweteka to maende jisukuru ngwe guruchire na bana baitu kusumbuka bale kwena jisukuru ege dongeringa tikatuga tunyare gutema kukonya na stokonya tuja subwamo kera turoje mungwano yo IPC dojo sango twale bwango iga lakini ndese serikali ile se county doye kange to batebi naki abanyamayana baro batageterekia na ramba alete birakitaro gorali ne chiroli bagateba ngorora bari kipara nje nawo nyango myakari kali tuko nyango basabana ki kera engakiri ende bayangoro kipara ndo nembe ko batore ndo gari kana ne chieri dore ne pare ndonse lege no sobodi lege nakida te kake bono kibaho kikoronyi kipara na baro batu alama abera senyi ndo twabere ngake utabwati mu MCA na ndo bwati para baje bachagire kipara cyase to mwegeri ndabangira banyana wikekiro kwera magena bateko byego niba magena mungena so kana magena jigo chenjanya ole chupe ategere para teko so amarabeto bechipipi bako cyase bangwetera banya bayere bangiranse mara wake rwesimi na mondo umwero kogoro ase para itali chiki Kenya saa tu bwete tusina subwamo. Nafurahi sana sababu ya Munyanja kazi anatupea. Sababu watoto kama iko nyumbani watamalisha mahindi, kama ukiangalia hivi watamalisha mahindi kwa hivyo unatuletea mwatara mzuri sana. Kazi tunapata, watoto wanacheza hapa kama walikuwa nyumbani. Tafadhali walikuwa watasumbua wazazi, wengine wataacha kuharibu hata ng'ombe hata kuku. Kwa hivyo asante sana kwa vijana wetu, sio waharibu, ni waharibu. Maneno ya environment na disability ya kwamba nyinyi ni vijana wazuri, vijana mnafanya kazi nzuri, mnaenda kucheza mpira ili kesho muwe ahead. Unajua mimi nilicheza mpira kwa 5 years, sasa I'm 77. So nawaambia muendelee kucheza mpira, muwe na nidhamu amange siku sawa, ndio mtakuwa vijana wa kesho na viongozi wa kesho. Sasa mheshimiwa amekuja hapa, nimemwambia leo atawasaidia, na hii ndio imeendelea kila mwaka. Togwirana gwika ase wodi ya Kimonge iyo gutoka ime ye bunge ya Bomachoge Borabu nigo rituko ria lero MCA we wodi yo omuske Dr. Amos Nderi akobwatirana amo no muri kemone we wizara iyo burindi omuske Dr. Raymond Moro banyakaba bakurwa ebyegwa onguchia as team ime ye chinsemecho munanjira ya mojo gusira ebyegwa chinsemecho nabo igo ni moyo gonyara ko gwikiranwa amo ne MCA wodi ya Masimba muske boss Mairura egati abanda abange hasabanyaka bagosegeta okokinirwa gwegitaranta nebe kwa sebinyoroime nabo igo ogokiania kwebinyuwa na muliogo yogotindia ase ebinyoro gose asinsemo ime nyense ya Kenya lero ikoria rengeri tukoria ari birthday otebanga enchira ya bene ara celebrate birthday yae no kugurira bana ba uniform bacheze igomba bakora gaki moko mwakira chinkobi
otogorire uniform lakini nandi twamuboririe ebintu binde binge ebintu mbire tutagete buna bone se ward ya Bokimonge nigo mbwati chitimu chinke chire chitimu chire about 18 ntagete ndore nga kitogo chiko collaborate nere toro osenchera nere ara support se mepira ntotumo chigwende mubwati chipost igali cyo wakira umupira chineti mubwati ne bikoroto nore uniform ubona tukonyire iga nabondo jenge bikoroto emechando ne korete gento kie nero igonto mubori enye konyarekana oje mepira bune yaretire mepira ye mupira mukasa mikazo mate is one of the good quality mupira tubwatega otogorire mepira ye ebere turara chakira sabono lakini ko mubori tore nanda jatogorire mepira ende nanda tomente uniform ege ko gera se kenyoro bune gekendera kenyoro gento bwati team chinyinge kenyoro kya nyangeti nkibwati team chinyinge kenyoro kya maiga nkibwati team chinyinge kenyoro kya yabo nkibwati team chinyinge kenyoro kya kiru kerongoro limetembe wodi yengi mambaka center team ne chinyinge chire ngochi tore kora buna tokobekera nchi team echonsi yamo tore sento nyole mipira isaine ne chi uniform elinda bana je talent chao no. Na vijana pia anaangalia sana vijana ndio wabaya sana, wanaweza kuingia kwa drug, wanaweza kuingia kwa uwizi, wanaingia kwa tabia mbaya. Sasa PS kazi sana si lazima tumie polisi sana, lakini sana nataka vijana wakae pamoja. Kama leo tumeleta jezi, tumeleta mpira, tumeleta vitu mingi ili vijana wawe kitu kimoja na wawe engaged. Na talent pia, we are also tunaangalia pia talent. Vijana ndio watasaidia Kenya kucheza kwa Africa Cup of Nations in 2027. Sana hapa Endereti lazima tutoe vijana wengine wale watachezea Kenya by 2027 Africa Cup of Nations. Iwe na goal post na hizi nets tunachezea because it has been long. Tunacheza tu vile mnaona kawaida tu hivi. That is a request as the people from Endereti and the players. That is our request. And then the goal post na net zenye wa players watatumia kucheza. That is a request we are making from Endereti. Unataka mtu tuanjete kakiza meni? So nimesikia wameomba mambo mingi. Najua hiyo mambo utatatua kwa sababu wewe ni serikali. PS akiwa hapa, hiyo ni serikali yote iko hapa. Sasa kama umeleta uniform poster hizi ndio zitashinda nyinyi. Mungu aende juzi ndio. Sasa kama mimi naenda, unataka sana nitangulie na ulinitangulia hapa town. Watu wanasema uende ubunge, sio mimi nimesema. Muombe, hii kazi yetu ni ngumu, lakini mkitekea maombi, kazi itafanya nini? Itakuwa rahisi. Mungu awabariki. Happy New Year in advance. Happy New Year 2025. We love you so much. Nabo igo toko tigara anse gostutigarte anse bunge ya bumachoge burabu anse gati Kenya renda nigo abasa bagendre ko boligwa wasabagende ko boligwa go bwatera jitaranda cyabo koboko na kwene kyabo nango chikini bare muninchira ya munyego chipenyorera asama tukalebosio aniga kwanwa anse gati Kenya renda igo toka ime ye bunge ya bumachoge burabu inse wasechinga ki omamirenio ye chigosori gose tournament ya Omoske Festas gichaba iyo gendrete ime iye bunge yo Class Onunga Ogembo chairman yegeti Kenya Renda Green Stadium rekora tournament yo mheshimiwa Festus Mandera gichaba ya jageto mutinyi kominalimo tariki 5. We have hosted the finals for Gichaba tournament which has been very entertaining. The first game was played, the final for women, whereby Kineni women won 2-0 in favor of Nyarenda because they were playing against Nyarenda women whom didn't score even a single goal. So Kineni won 2-0. The second finals was was played by Nyarenda FC versus Sengera FC, whereby it has been very competitive. But by the end of the day, the winner must be there. And the winner has emerged to be Sengela FC, which has managed to score 1-0. Amwagere ngambo ya mona tubekira mo twins na onye twetira mabena maya twigire jise jiga. Gomo za next time akore iga na iga na ndakonya bana baito aba support mepira chill reflectors bago trainer challenges injiro safety batale biti baro safety tonyora bana baito mbabwate talents tobalete a field bazo mipira bandera uchigo awagire sana ase tournament ya yo mheshimiwa Justus kesha ase atobekere odiga ya December twabe to enjoy ane umuzabanga kiende atobekere ende ekende munekega anda lige tine ne chukwa atobekerani
na doki na boni seboni ando iwede bia twetire some challenges mpaka tuikira se finali na twanya ikozo kubwa de kana sto koruna na wochaga iga chifia gutira wocha ya toberere gasi akimtwanya kwa toko ba aba bwibe kombe keya ni pia si timu echi chiko sorry tunabona gaiga challenges mwetero na timu ne chiche mono konyora like ntobwati training ebintu bya training ne mepira chipips kikoni ntomune yitori konyora tobwata sontita saitonkirani. First of all, ntete wa kero mheshimiwa Festus ngambu ya mono because egasi ya kolire nengia asowa gochakie tournament ya segeti Kenya renda. We are happy ase all day yega twachiramo twagosoiri tuomeranire bintu n'abasaye. I'm happy aso mupira ntoma de ko losing koro no ku winning koro. We are happy to enjoy ro mupira no muyorenge. Samarita ngoro kwa mosinya kundi. Je captain ya Nyarenda FC. Twagokire tournament y'umusimyi wa Festus Kichaba yatokozine sane childe yetu aberesiko kumwira ningambo ya mano ingakiende telinga nege gyoka kiaba oire otore nderande tournament yende bya mara shama shabiki acha ga nege tikya Nyarenda nege bwate mechano meke buna bono embraya tuete chingoronjire geti amaje naro kubunyansi bado mbra era tournament rogorali ngetagerese miko bunyansi etona mandino ekere waku nyalenga nege strong kere Mwende murigereri wekirabo nigo togoenda omutimo komoke yokorinde nyuma turaenda omutimo koyomoke nigo togoenda ase studio ya kabire tinyare koba tokonyora obosemi bwa gatembe kurwase omugaka ochoi nyambasaba korinde tokwirana ninkwariganetie amange kuba muno engwana yo mukonyi bumurai wense omukoro musike chofre digatiga shagwa naboigo engwana yomo wasiri omunene omusike wikire musari amdabadi amohone engwana yegatia barandia abanya koba bakoboria una serikali kose abasaya batnyaraga gutwara amaskani gochia ase abarai igo toskocha Baraka ninjo yetembe ninjo dorome mangana bangina ninjo ine tange ngomba ne nyomero mono jinoke ama intamero motemo itana kola kyokya mugenda na marage chogi abona mwamuno uchiaba abane nyombeyemo ya enyombeyemo ya igala ya bonjali bugyaku tubwato kisanga togatwara na monoji na bane baro wone mwamonoji na abantu bali kolenga tangerimo bayigweta batimwa kyo sabazi ko mwamonoji bale tangeri ngomba ne nyomero monoji no kyama ntemeruke na makona motemo itana na marage choge kuna kyukyamo gene ege choge kike ege choge sinali kale sto endo be maliro sana saba nduri bali ko utendo be basi wana kubika matoleka kuna ngapi ko baita bona na arali wono marage choge marabye bona marali anda kwanza kabisa aliye ngombe ne kwa dorobere basi ntemeruke na kuna marage choge na motemo itana nabo igabono yatwakire bonjali Baraka ninjo yetembe ninjo dorome mangana bangina ninjo omusike omusene tomo chore Gloria Oruba nigakobaganiria Christmas kiyano mwako muyabwebisyo na nigakobanyere buna umwako uguca nagendere gukora emiruri yaye iyo agendere ko bagakobakonya abantu omusike omusene tomo chore Gloria Oruba nigabiri gakobakonya abana kurwase bungiria bubasi abo benyorire erunguri asumurubiryo uyubanye kantemuna uya Glo nigo abasirire abananchi asogo chake na kogendera ibiasara byabo asumurubiryo umanye kantemuna biashara na Glo wigo bali babwate chama kusibi kundi aho nigo basirire na chama na Glo asibigo agendere ko bagagotoria abantu kurwase okanyora machama kirenoko asumurubiryo umanye kantemuna chinsoko na Glo wigo asumurubiryo umanye kantemuna kazi na Glo asaba nyorire abantu kurwasi nzamo kiri cyabo basi nanene abara abantu
ntereba emirimo ase chinsa chiricha Michael timweba nigo boigo agendete kurwania obutaka na boigo gukora okuningorwa ase murubulyo ye oyumenyekanite na Glows Pad asago konya abana abanyaruka na boigo n'abantu kwegendereria omosike omusene Tomochore Gloria Oruba bigakubaganiria Christmas tikia n'umwaka mugiya w'ebisyo 2025. Mwanjumo ligereri karibu nande asenseme ya kabere yekionga chinsenya obo tukobwara roto ganderete nigo mwansiri omonene omoske wikire muzare mudavadi nyakaba kwane kyabuna niga serikali yebegete eganga yokoligeria omurai wiki amagia ODM omoskerera Odinga ekirugo ase ebomo bwa Africa Union Commission motwe na igo niga serikali yeguchikogendera kumuligeri chukura kwane kyabuna goika mutinyo kabere bo mwako gocha nigo omoskerera Amolo Odinga anyorire ekirugo kina koba omunyakirugo wekembeki Africa Union Commission. President William Ruto is supporting Raila for this without conditions. Yes. Without conditions. Without conditions. So let us not introduce conditionalities kwa hii maneno. This is a serious matter. Tunataka Kenya ipate nafasi katika hivyo viti. Na mimi nataka niambie wale ambao wamezungumza hapa, ndugu yangu Osotsi, tukisaidia Raila, tukishikana na yeye ili apate nafasi ya kuenda kwa AUC, it is not conditional. It is not conditional. We are supporting him because he deserves it. He's a capable Kenyan and he has something to offer to the people of Africa. So we cannot bring conditions here. So let us take these things seriously. Yes, Baba. And we move ahead. And I want you to pray tukiwa hapa 26th of December. Let us pray so that by mid-February, kwa sababu kuanzia January niko kwa barabara tena kutafutia Raila nafasi za kura. Na asensema yae omokonjo muraiwense omokoro muske Chofred katika shagwa niganyale kabagwa sokya na gukwanira ebikore bwenda kwanekwa byo kubwatwa na kubekwa byara kwa basaya sinjira cyo botutukana menzi ya Kenya musigasha gwa boigo nikabolije serikali kwanekya buna abasaya ngotoka bale na boigo kwanekya nebikore byunko nyara ko babire bigosirwa na korwa ase ense ya Kenya asabo iganyara kabaga ko mochia serikali gwetera ase ebikore bwenda kwanekwa. Will be giving the name of the building and the full names of that officer and his cousin in this administration. And these people are not answerable to the Inspector General of Police. Your guess is as good as mine as to who is the commander of that unit. Let me emphasize that killing our children will not quell the anger of the Kenyan people. People are very angry with this administration. Abducting young people is not a solution. You must address the cause of the disquiet, of the discontent. Why are people aggrieved with this administration? That must be dealt with. Abducting these children and killing them is not a solution. And I must remind my friend and brother, Dr. William Ruto, that since independence, no government has ever gone for children. This is the first administration in the history of this country to target children for repression and persecution. Even the colonial administration, brutal as it was, it never went for the children.
And the question the president must address is simple. Why has everybody turned against you on their gukorera mwanjwa umurigereri ni gabasaye babori gwe konyara ko baba gutora masikani go chesa barayi nabo igo gutiga gutumika emitandao bobe yako nagati ya barayi bechikanisa ko ruchinsemo ao Please let us restrain ourselves. Let us make sure that we respect our leaders. Name calling does not make us have peace. Kenya has enjoyed peace and we continue to enjoy peace. That we who are parents, if we don't take care of our children, then we are going to lose them and lose the country. I want to urge our young men and the Gen Zs that let us be cautious on what we post on the social media. Before we blame the government on the kind of abduction it is taking place in this country, let us be very cautious on what we post. Let us have some kind of respect for our leaders. The positions we held today from the president are not individual positions, but position on behalf of the great people of Kenya. Mwanjumo ligerero ikirabu no tokorera ekionga chinsa inye obo tukobwarero kwereniga bonsi abali kibaito bonsi balibanya akaba kwaninga tonyana mangana yu asenjira yebo ikirana na kukoretra yo mwanjumo ligereri na boigo na yengogerenga byamune singi nchoga ndo kutubwatia na kutucharumika taseni kiao na mbeyemo kurwali tukochia selinde nje ni ngoro ko Haron Ototo nyaingiri kurwa zinzamo yemenyerio ni gakoro kwa Wilson Makoli na boy kuransamo ya transmission nigo akoro kwa DJ Atsan na koni hapa yegeta seni kiaga tembe tukuganiria obo tukobya twatire kuma maine twatire kuma geni Uhuru maine otire kuma etoka yo promo ya Uhuru Superstores igegutuke milioni chobo songo igekonya ebintu ao aseli kulibigo kona n'umubuko mkonya bale ebintu bubwaga kibuna mbabwa boards buna kiri cha MDF egati ebintu binde ebinge asinse mu ebintu bya nyumba mkonya bale mattress checking enjo Johnson nabige kiri cheche size ao mbabwa tachitangi cheche size ao mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekinga nikorwa seche company ao amasi ya mandasi korwa seche company ao ayayokoroga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotomeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpabwate customer care ebyego segasigera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ine yo mu cyobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cyokisi asamange bakeresi mbwetera sete namba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera sete namba 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Omusike omusene tomochore Gloria Oruba nigakobaganiria Christmas kiyano mwako muyabwe bisyo na nigakobanyere buna umwako gocha nagendera